Marhay na buhay with Kuya Noy. Happy Sabado morning sa satuyang mga kadistrito. Ini po ang satuyang MBN 12 episode kang saindong favorite Sabado morning kabarkada. Kay banan taman ngunyan ang satuyang syempre day mawawara na co-host na si Miss Iris, Miss Alex, and Miss Reynalyn. And syempre, day po pwedeng lingawan ang satuyang mga ka-MBN sa Ocampo, Pili, Kamaligan, Kanaman, Magaraw, Calabanga, and Bonbon. And syempre, ang Naga City. Kumusta man ang sa indong mga nakaaging semana? Ano ang mga pinagkakaabalahan baya nindo? Ang Miss Kuya Rain? Noy, syempre busy sa school, ACADS, and harani naman kay ang final exam. So, kaya po na rin mag-prepare. Oh, wow. Same kay Miss Rain, harani na din ang exams kang ATENEO. Kaya study, and work. Kaya puan, i-balance. I-balance yan. Okay. And Miss Iris? Same with Miss Alex and Miss Rain. Ganon din po, busy with OJT since graduating din tulad ni Miss Rain. So, madami din ginagawa sa school. Pero yun, madami pa ding extracurricular activities. Yan, para ito ang gusto kong ma-enjoy din ang maaraman. life. Hindi ka rin masyadong straight si Bagay. Work and school. Yung extra. Dahil kasi na ng press release. May sikreto Abangan man na lang doon. po. Abangan Sige. na lang para magdamaging. Ito kaya inapot ko kaya sa mga nakaaging semana. Ano daw si next week naman na Baka sa maarabot, future. dumanasin da si Yes. mga extra Dumanta activities na maaraman. yun. Yung mga extracurricular. ka-MBN, Yes. stay tuned sa updates kang sa indong mga co-hosts. Yes, of Diba? course. Oo. Yes. And ang bulan na ining Mayo, mas magiging espesyal huli sa tuyang gigibon na 3D Festival. Ini ang Kamsur 3rd District Festival. Experience harmony of flavors, rhythm, and artistry. Wow. Diba? Wow. So, iba-ibang competition ang yun. Yes. Magayon na talaga ang tema. Kompletos ricados. Ako kumbaga. na abangan. Yes. And syempre, yes, go ahead. Mapapahiling talaga ang mga talento, as in mga interest kan sa tuyang mga tertiary distrito. Yes, Diba? oo. Digdi sa 3D Festival. Kaya mga ka-MBN, mag-iba po kamo sa Abangan ninda yan. Yes. Igwa kita digdi ni mga intertown dance competition, Battle of the Bands, Inter-School Cheer and Dance Competition, and kadakol pang iba. Grabe, Sir Noy. Sobrang nakaka-excitement talaga. And this episode, makakaibahan ta ang iba sa mga cheer and dance enthusiasts. At yan, sa kadistrito, bida ka. Yan. Kaya mga ka-MBN, tutok lang digdi sa indong paboritong Saturday Digitalk and Radio Series. Tama, balik pa ang programang Kamu ang Bida. Ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung sisay ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary. And Sunkissed Lola, mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang MBN. Digdi sa satuyang programa, aside sa mga istoryang nagtataong inspirasyon asin paglaom, pigtatauan taman importansya ang satuyang mga avid viewers and listeners. Yes, tama ka dyan, Miss Rain. Inspirasyon ta ang satuyang mga solid MBN fans. Correct. And sa kada episode ta, nag-aabot na kita ng 300,000 plus combined Wow. views of episodic vlogs and kansatuyang mga main episode. Grabe, wow na wow talaga. Wow, thank you so much. Congrats sa Satuya. Yes. Siyempre. And nakaka-inspire man talaga. Dahil pa dyan, kabali ang satuyang mga avid radio listeners. Like sa OKFM, Bossing FM, Idol FM, and DWIZ FM. Kaya, punang tanan sa tuyang MBN Shoutout segment this Saturday. Yes. Yan, favorite. Kandakol, nagpaparagulpi pati. Actually, Kuya Noy, nag-storya sa kasi klase ko sa bago, nadangog niya si episode na sa radyo. Na nagpa-firing kita. So, nag-aabang din pala sinta sa radio. Grabe, that's really And- nice, Ate Rain. Oo, invite mo mga friends mo duman sa farm. Ay, Di ba, yan. Alex? Oo. Mga law school classmates soon, pag handaan ta yan. Tapos, bago mag-bar exam. Bago mag-bar. Uy, nagsabi na si Mag-shooting. Kuya Noy. Of course, libre. Ano. Screen record! Welcome, Sinda. Yan. Para ma-relax mo na kung bago magsabak sa kuyan. Sa bar exam. Ayan, so puunan ta na ang satuyang greetings. Inot na inot hali kay Alexander Brugada. Good morning, Kuya Noy, watching from Tinambak, Wow. Kamsur. Wow. From Tinambak. Kuya Good morning, Alex, thank you. And of course, igwaman kitang greeting from Divina Layos Lafrades. Sabi niya, Happy Saturday, Kong Noy. Watching here at Santa Rosa, Laguna. Wow, oo. narayo. Ganun friend ko yun sa Ano ba Facebook si si Divina. Divina. Oh, Hello thank po you, sa thank you mga po. taga-Laguna. Thank you po. So baka ulang sa Bicol, tigdadala ng Yun, show. wow, galing. Mga kaabot ng Laguna, Iba po. Makati. Ka na, Kuya Kaya palang 300,000 plus Kaya lang. Grabe. Inihali man po kay Sir Jomar Breis. Pa-shoutout po watching from Binanwaan, Pili. Pili. Good morning po. Jomar Breeze. Jomar Breeze ba? Breeze? Breeze. Sorry po, Breeze. Iniman sa Triple J Cafe, watching from San Antonio, Pili. Wow, Triple J Cafe. Thank you po sa mga ano dyan, mga customer din kan 3J Cafe. Yes, tama. And haliman kay Ramel Morales. Shout out po, Sir Nonoy, sa Garchi Torena, Barangay 1. Salamat Wow. po. Shout Thank you, out. Ramel. Thank you. Morning! And haliman po kay Maf Villanueva. Sabi niya, Hi po, good morning po Kuya Nonoy, watching from Pamplona. Good morning po. And Wow. ako tubong Pamplona, Kuya Noy. So, hello. Saan ka sa ano? taga Saan ka sa Pamplona. Veneracion. Veneracion. Yes. Okay, shout out sa mga taga Pamplona. Hello, hi kay Lola. Hello, Lola. Good morning. Inihali man sa Magaraw, kay Miss Judith Barais. Maray na aga po, Sir Noy. And from Bell, Magaraw. Wow, kasi bago may beris. Breeze. Yun yung barais. Breeze pala. Pinapasakit. Iniman ali kay Alexis Grace Santiano,
paraiso, paradise. Good morning, Sir Noy. As in sa imong tulo na magagayo na kaibahanan. Dahil ka po napapasala dyan. Tulo as in magagayo. Good morning! Good morning! Hello po. And dahil din mapahuri si Sir Rolf Joriel. Maugma sa pagmati na nakakadalan as in nakakanood sa imo po na programa. Dakula po ning tabang para sa samong kasaraditan. Thank you nice po. naman. So sweet. Nakaka-touch naman ang mga ganyang Thank you po. Good morning. Thank you, Sir Ralph. Sir Ralph, no? Sir Ralph. And of course, igwaman kita from Jessica Corbilla Franco Embile. Uy, matatouch ka ni si Kuya Noy. Sabi niya, Marhay na buhay, Pogi! Wow! Pogi! Pogi! Dahil Salamat po. magagaya ng Salamat host, iyong Pogi ani. ang Wow. main host. Wow. Thank you. Thank you. Mwah. Good morning po. Good morning po. Good morning. Ini sa tuyang sarong paradalan pa, feel ko matatouch ulit si Kuya Noy. Kay hali kay Miss Lizelle Flores Balyeber. Advance happy birthday, Sir Noy. Thank you. Happy birthday. Thank you Birthday po. na po Thank you. si Thank you so Kuya much Noy po. Tanggabos. Thank you po. And iniman hali kay Eliza Martiliano. Good morning po from Calawag. Calawag, Naga City. Hello, good morning sa mga taga Calawag. Hello po. And from Beverly Villamar Areglo, saro po ako sa scholar mo, Kuya Nonoy, magtuto sa Test the Food Processing and Situ. Wow! Thank you. Thank you sa po. pag-support. Thank you sa support. Beverly. And igwaman po kitang greeting from Naomi Delfino. Sabi niya man po, good eve po, Congressman to be. Wow. Nonoy D. Magtoto. Thanks for the many helps. God bless. Thanks Thank for the you. many helps. God Thanks bless. po. Congressman Thank you. to Thank you be. po. Wow. Thank you po. Thank you sa Harali na support. po. Yan, hali man po kay Miss France J. Molina Nevales. Sana po dahil ka pa matabangan ng mga tao na nangangaipo. For sure po yan. Yes. Dagos-dagos po yan. Yes. And syempre, hindi po ali kay Elena Lieva D. Saan pa kita duman sa tataong magtabang. Yan. Wow, salamat. Duman sa tataong magtabang. Yan, saan pa kita duman sa tataong magtabang. Saan pa kita, Hali po Kiko yan Yanoy. ki Elena Lieva D. Thank you so much po. Thank you you so po. much. Thank you, Miss D. And Kim Michael Meliano, God bless. God bless. Thank you so much. Short and sweet. Nonchalant. God bless. God bless us all. Thank you God so bless much din po. po. And of course, igwaman pong greeting from TJ Martinez. Sabi niya, Nonoy Magtuto, baka sunod na interview, baka ako naman ma-interview, sir. Haha, baka naman. Wow, sige. Kuha tang number ni TJ Martinez. Kuha ta. Kaya po, yan po performer yan. True. Miss Ann, paki-research si TJ Martinez. Yes. O maganda ka, TJ. Ako yan, Lagot sir. ka. Inihali man kay Miss Rezam Rosales Kilas. Marhay na buhay, Kuya Noy. Marhay na buhay din. Marhay na Marhay na buhay buhay. din. Thank you, Sir Ram. And ini si Ina Navarez Herman. Happy weekend po, Sir Nonoy Magtuto. Happy weekend din po. everyone! Alright, sa satuyang pagbabalik, makakaibahan taman ang sarong matibay na coach and cheer dancers hali sa university kung saan ako nag-adal in college, which is Wow. Ateneo de Naga University. Go Ateneo Golden Cavalry! Go! Ayun, so excited na din ako makaibahan sindata mga ka-schoolmates ko sinda now, Miss Rain. From the land of the Golden Knights! And syempre, May alog pa na talaga yan. May alog pa kaya na. yes, from the land of the Golden Knights, excited man ang sarong Green Tiger na araw ko to meet them. Wow! Yay! Kaya dahil ka mo maglipat ng channel, tamabalik pa ang sa Indong Saturday Morning Kabarkada, ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary.
and sun-kissed lola. Mas ma-enjoy pa kamo, bako lang sa concert experience, kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Noy Magtutok. Save the date. See you there, mga kadistrito. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Pirang turog na lang, 3D festival na. And inisaro sa mga abangan kan sa tuyang mga kadistrito. Yes, Right? tama ka dyan. And Kuya Noy, saro sa mga piga-abangan sa maabot na 3D Fest, iyo ang Inter-School Cheer Dance Competition Competition. 2024. Alright. Wow, tama ka dyan, Miss Iris. And dakula din kaya ang mga papremyo na naghahalat sa mga mabarali. Wow, Miss Rain. And syempre, dakulang onraman kung ang saindong eskwelahan ang makakakuha kan title kan very first Grand Champion of the 3D Fest Inter-School Cheer and Dance Competition. Kaya man ngunyan, syempre sa pagkaaga, makakaibahan tangon yan si Coach kan Ateneo University, Golden Cavalry, and Tournament Manager kan pinaka-enot na 3rd District Inter-School Cheer Dance Competition. And mga Ka MBN, live here sa MBN Studio, let us welcome Coach Alfon Jan Pato. Welcome po! Yay! Welcome po sa our show. Good morning po sa Indo. Good morning, Coach! Yan, we are very happy to have Coach John here on set. So ngunyan, Yes. dahil nakita magpaligoy-ligoy pa ta, Yes. papunta na siya, lalong-lalo Bulping na. excited na Yes, maaraman yung mga kung anong saro sa mga interested gigibon na ni magbali, Coach. yan. So Coach, paano nagpuon ang hilig mo sa cheer and dance? Bago yan, Coach. Since ka ang coach kang cheer and dance, ika talaga nagbabayliman. Ay, yes. Ano, pasample lang mo na si Coach bago siya mag-explain. Yes Later. po. Into dancing po talaga ako. Lalo na katong kapayatan ta pa. Okay. Pero, mas nagpuon si hilig ko kang cheer dance. Kaya itong, nag-start ako ng college sa Ateneo. So, naghanap ako ng organization na ma-fulfill duman sa dream ko na to perform sa dakol na crowd.
And para din mas mabisado kang ibang tao. So, luckily, Igwang Ateneo Golden Cavalry na existing sa Ateneo, which they perform cheer dance talaga. Sabi ko, ay, perfect yun para sa kuya. Okay, nice. Kasi rin niya nag-start ang cheer dancing sa Cavalry, sa Ateneo. Ang Cavalry po, nag-start siya 2005. So, nag-celebrate kami ng 18 years last year. Sa, as in, nag-release yung mga alumni me para mag-celebrate kami kato. So, waiting kami yun na masunod na taon for the 28th year grand alumni homecoming mo naman siya. Galing ha. Actually, bistado ng Marhay ang ang Ateneo Cavalry pag-abot sa cheer dancing. National, yes. And inaabangan yan. Kaya saro yan sa abangan ta. Kami 3D Festival. MBN. And Siyempre. Coach, speaking of Ateneo Golden Cavalry, as an Atenean myself, very curious talaga ako. Ano man po ang mga hinahanap nindo sa members kan team mo sa cheer Garo-garo dance? interested ka. Yes, Bako ka lang curious. Interested. Try out ako. Bako lang curious. Basta si Miss Alex. Alam mo si Miss Alex may rin mag-zumba. Ang birthday niya, nag-zumba dance yan. Zumba party. Zumba party. Yes, Coach. Yeah, saro sa mga hinahanap ko, bako inot ang skills. Kasi ang skills, dawa, di katatao talaga magbayli, lalo na sa cheer dance, dawa makang aram, madali mo siyang manodan. Yes, Ang pinakainot kong hinahanap, ang attitude. Kasi kapag ang sarong tao gustong makanood, madali siyang tukdoan. Kasi itong mga taong nakulo ng aram, tapos hamo na magpatukdo, matagas na ang payo. Lalo na ang focus mo po kaya sa Cavalry, lalo sa Ateneo, to form students kasi si values kang Ateneo gusto ming ma-instill man bilang athletes. So, values before skill always. So, okay lang pala maski parehas kaliwa or to. Pwede pala magsabi. Pwede yan. May chance ko po. Miss Ray, may sinasabi ka po. Bully po. Yan ang magiging sa cheer dance. Ang cheer dance ay masyadong inclusive. Bakong araw kang modern dance na sa modern dance kaya dikit lang ka mo, kay puan, gabos ka matataong magbayli. Sa cheer dance, dakol ka mong role na pwedeng malaganan dyan. So, may ako mag-lift, mag-fly, mag-spot. Gabos ka mo, importante sa cheer dance. So, dawa makamong role, madadevelop siya naman sa... So, curious ako, Coach. Sabi mo pwedeng mag-dance, mag-lift. Sa kantay mo, pinaturon ka naman. Baka si Coach ang May times man po kato na pag mga karaw-karaw lang na training, nagpa-lift kami. Pero kanto tong panahon nga rin yan. Anong position or role mo ka to, Coach, before ka Lifter talaga ako. Lifter. Spotter. Nag-spot din ako. Pero dati talaga, one of the choreographers ng Hong Cavalry. After ko mag-graduate, tsaka na ako kinuang maging head coach. Wow. So, Coach, di ba? Sige. May gusto ka ba bang ihaba? Araming talagang gusto mo magbali dyan, Actually, gusto ko talaga magbalik, Coach. Kaso, nasashy ako. Coach, so di man kaipuhan na necessarily dapat flexible ka or dapat arog ka kayan para makasali sa cheer dance? Actually, the email talaga siya hinahanap. Kasi, ang maging member kang group me is si willing talaga. Si may tatao niya itong sadiri niya, si committed siyang Marhay. Kasi yung ganito, kapag makakaning commitment and discipline sa imo, di mo man manonodan, si gusto mong magyari. Kasi daw igwa ka na katong flexibility and skill, pero kung sa sadiri mo, Saka si attitude na sinasabi mo. Na habog mong magpa-tukdo sa coach mo, di ka managad mag-grow as a person, as a cheerleader. O yan. Sa lingko, kayang-kaya mo yan. Pero may join Kasi- na po si Next year, Coach, next year. Sabi niya, shy da siya, pero kang birthday niya, cute sa nagpa-zumba sa Plaza Quezon mismo. Grabe, with more than 1,000 sigurong tao to. Nakulon. Oo. So, Coach, Paano nagta-traffic nga ni, sorry. Nagta-traffic duman sa Plaza Quezon. Dapat Kuya Noy, yaon ka duman. Iyo. So lalo na paglilingtan naman si Coach na nag-cheer dancing duman sa plaza. Kaya we're really happy, Coach, na part ka kan sa 3D Festival. Yes. Yay! Excited kami dyan. And syempre, Miss Rain, ano pa si mga hapot ni Coach? Curious lang din kami. Speaking of attitude, syempre kaipuhan din yung discipline sa
cheer dance, diba? Kasi easy eh. May inaapon, may... So, what are the main good characteristic po of a good dancer? Being a good dancers, actually, ang characteristic na kaipuhan mo lang talaga, be teachable. BT. Open ka dapat Feeling na you're makanood. Kasi, actually ako as a choreographer, mas gusto ko itong mga blank slate pa talaga, tabula rasa na napunta na mayo talagang aram. Idea. Mas madali silang makanood kaysa naman sa dakulo ng aram. Di ka na sila makakalaog sa mga payon ng gabaga. So, sa characteristic talaga being a good dancer is, being a good follower. Yan lang. Di man itong kunwari, itong height mo, si size mo. Tayo minsan baga dapat kaya, pag dapat pitit ka lang, pag pinapa-apon-apon ka. Kaya, Mostly po, yan ang garo standard man ngayon na inaapon. Pero, sa muya kaya sa cavalry, dahol akong mga flyers na di man talaga yung super sadit. May kasi kaipuhan ko rin ng bako lang sadit, kaipuhan ko rin dako lang flyers o mga girls. Kasi, pag nagpipiramid kami, kung gabos din na sa radit, masa nang mabuhat sa taas. So, correct. pwede kami, coach, mga Yes. 5'7", para yung i-fly. Sige, abangan ko yan, Miss Ray. Kasi may Kasi napon- top of pyramid. Correct. May napod ka kaming garo. Si basis mi kaya, ito si mga boys talaga sa Iraro. The next level is sumang girls na pang second base. Nagde-lift din sila katong pinaka-top na flyer. So, sa 3 levels na yan, kay Puan, mas pusog din sa tao. correct. So, mga araw dito pwede mag-second base. Let's go. Hindi, kasi pwede sa taas. Doon sa second lang. So, siguro as a 5'4" girly, doon na ako sa taas. Pwede na si Alice. Pwede. Hindi ako kaya makisabay sa mga 5'7" girly na ini. Yes. So, yan, coach, na-mention mo na about being teachable, being disciplined, and about the importance of character. Ngunyan, coach, hapotin mi, gano'n man ka-importante ang teamwork sa cheer and dance? Napaka-importante kasi ang cheer dance ay hindi siya single sport or individual sports. Kung ang basketball ay napunta din na team sports, kami itong team sport na mas extreme sports. Kasi we did not just play balls or we play with our bodies na kahit puhan mo siyang ma-utilize to form a stance, a pyramid. So without teamwork, we cannot create a good pyramid, a stable pyramid. Kasi kung sarili mo lang iniisip mo, without sharing your talents and cooperating sa team, hindi siya maging successful. Yes, that is correct. Kaya dapat medyo, pati yan, dapat sabay-sabay, Yes. coherent, tapos May artistic. coordination po. May coordination, dapat talagang importante yan, coach. Opo. And makukuha din during the The training. training process. So, I always tell them na you attend training kasi even may skill ka na, if you do not attend training, mas matitibayan ka pa itong mga mayong skill kasi sindasiyaon permi. Yes, correct. Pirmi nagte-train. Ayun, so coach, di ba nagko-compete din po kayo? And here in this kind of competitions, hindi naman laging panalo or hindi din laging on the top. So, ayun sir, I'm curious, how do you handle failures or defeats during these kinds of competition po? Yeah, normally talaga sa sports hindi lahat panalo, hindi ka laging mananalo. So for example, you won today, the next day, di ka na winner. So everyone in your community, cheerleading community, are also achieving na makuha nila itong championship na to. So, today na manggana ka mo, balik na yan sa zero, gabo. So you all start from the scratch, you all start training again, just to, for example, kami manggana, to defend, and the rest of the team to also win the championship. So, kami, for example, dahil kami nang gagana sa sarong event, we use it as an extra motivation for us to do more because bakit ba hindi kami nanalo? Those are the question. Bakit hindi kami nanalo? Anong kulang? And yun yung mga things to ponder namin always right after na hindi namin nakuha yung championship kasi alam namin sa sarili namin na kaya namin. Pero bakit hindi kami nanalo? So, ibig sabihin may kulang. So, right after na mag-compete kami,
yun yung una naming ita-target, yung mga sa tingin namin na hindi namin nagawa. Alright. Tama yan. Tama. So speaking of defeats, Coach, how do you motivate the team? Like each dancer, paano mo sila motivate after defeats or failure, ganon? Actually, after after not winning a competition, I always tell my athletes na it's okay. Not all the time kayo yung champion. Kasi everybody that competes works really hard. So, hindi lang ata yun yung time nyo na nanalo, pero you always put everything sa performance na ito. Ito ang pinaka-importante na ginibong mo itong performance na ito para sa sarili mo, para sa family, and para sa Ateneo or anong school na tig-represent. Saka siguro dapat maintindihan nila na every event na binabalian nila, try to give their best. Correct. 'Di ba? Kasi para that's how you achieve si goal nila. Yes. And yan, maugma. Ako na-excite nga ko, coach gusto ko madalan ka mo. Oo. Ako din. And ganyan pa lang, Coach, dakulon kaming nanonood sa imo how cheer dance is a very humbling experience, lalong-lalo na it molds you to be a better person. Ngunyan, Coach, with all of your words of wisdom, isay man ang mga naging inspiration or idols mo in cheer dance? First, ako talaga, tiga-ay ko ang NU Pep Squad. Sinda ang para sa kungunyan na pinakamatibay in terms of cheerleading, lalo na pag school-based. Kasi may mga groups naman kaya outside the UAA, National University, na nagbuo sinda, mga alumni na siya kang mga schools, nagbuo sinda. So, they also have their own groups na. Pero in terms of schools talaga, National University Pep Squad ang pinaka nahihiling ko niya na matibay and pero may nila-look forward. Sisay pa, coach, sa Manila ang mga matitibay na ka-level nindo? Sa hiling ka-level. Katong nag-compete ka mo, Coach Nationals, kamusta sa experience? Si national competition, may dahil nakalaban. Aside from the NU. Dahil may nakalaban ng NU kasi they're preparing for the UAAP. So, si last may nakakompete, Arellano University. Saro din niya sa matibay ngon yan, pero ibang league kaya sinda. Like, nasa NCAA sinda. Pero, si National University man, nasa UAAP. So, para sa kuya, okay man ang Arellano. And, in terms of the routine talaga, creativity, UST sa Lingawi. Sa group nindo, pirang I'm just curious also. Pirang team ano yan, composed of how many members? Usually po sa dancers ko 25 dancers ang meron ako. 8 na girls, tapos 16 na boy. Or 17 na boys. Oo. Gulpi pala na, no? Yes. Wow, grabe yung training kaya na. Ang boys kesa girls. Yes, kasi kay Puhan, mas dako ang foundation, lalo na pa nagpi-pyramid building na. Yes. Ganun pala yun. Grabe. Nice. Nakulaan pala noong team Yung talaga. gulpihon pala, ano? Yes, Oo. cheer dance. So, ayan, Coach. Aram taman po na may paparating kitang magayuno na festival ngunya na May. And sa maambot na 3D Fest, saro ang inter-school cheer and dance competition na aabangan ta. So, Coach, can you expound on the mechanics of this competition? Yes. Sa maabot na 3D festival, ang ini ay inter-school siya. So, kay Puhan, enrolled talaga sa school itong mga athletes na masali kasi para din well-represented ang school nila. Yan ang ilot-ilot mintig asikaso. Then, mas ma-focus kaya kami sa level, kung may napag kami sa cheerleading na level 5 difficulty, duman lang kita muna kasi para si ibang schools, kasi sa gabos na school sa 3rd district na tig-invite me, para rehong level, dawa si mga tatao na, and si mga nag-start pa lang, makasabay sila duman sa gigibon ng competition. Ang level 5 coach, kabali na yan, may maaasanin din na uga ng mga pyramiding. Yes po, may pyramids. Pero yan pong pyramids, bako itong araw ka ginigibong mina paratong-patong, yan ay sa mga connected pyramids lang, para mas safe po siya sa mga itong high school na schools. And lalo na itong mga mas kaya po dyan si creativity kang choreographer pag level 5.
Tapos may mga tosses na din yan, si mga inaapon, igwa na din siya. Pero yan si basic pa lang yan. Mga level 5 basic pa lang po yan, oo. Anong level 10 na yan? Ano nang ginigibon? Circus na yan. Nag-circus na. Circus ni Soleil. May, ikaw po, ang ano po kaya cheer dance, may level 3, 4, 5, 6. So, si Satuya po, level 5 po kita. Tapos, may pyramids, may tumblings po dyan. And, ang pinaka, highlight po kaya sa competition is itong cheer part na dapat makalawag ito yung event theme na parang Marhay as in magkasararo. So, dapat kaiba ito kasi kaiba siya sa isa-score sa criteria. So for sure, ang mga Ka MBN is mga viewers na ngayon inaabangan. As in, ma-prepare ang mga school for this competition. So coach, ano man po ang mga i-expect kan sa tuyong mga viewers, as in mga cheer and dance enthusiasts na masali sa competition? Inot na inot ang pinaka dapat nindong abangan ang dakulaon na papremyo. Kaini yung competition na ini. Kundi ako nahasala, ang grand champion Kuya Noy ay 50,000 sa grand champion. Tama. Bako lang si papremyo. Oo. Si performance. Yes. May tataukan sa tuwing mga cheerleaders. Yes. So, and kada nag-ikot nga ni kami sa mga schools, talagang ito ang nag-motivate sila talaga magsali. Sa habi nila, dakulaon na opportunity para sa school ninda na mabisado nila. Igwa kaming cheerleading group. Considering that first time inigigibon tang 3D festival. So yearly, we'll try to make it bigger and better. No, sa mga maarabot pang mga festivals tang gigibon. Yes. Coach. As of now, coach, pera na itong garo estimated na mabali sa competition? Right now, as we speak, we already have 6 registered. 6 registered participants, pero we are limiting it to 10 participants kaya until April 30, which is the deadline. Pero kung magsobra pa, kung dakul pa magsali after or before April 30, pag-uralay mo na lang na Sir Noy kung ilalag pa sinda. Kasi kung gusto pa talagang magsali di ba? Mas gulpi kitang madadalan. Ngunyan, aram na dakol nagdadalan sa itong mga aspiring cheer dancers as well as itong masali sa interdance competition. Ngunyan, coach, anong message mo masasatuyang mga aspiring cheer dancers and si mga gustong maging future professional coach na araw mo? And, sa kabos na gustong maging coach din, professional coach or coach talaga itong sarong organized group na cheerleading, just try your best to teach your group kasi may man maraot kung ano ang itukdo mo sa inda. As long as safe permi ang mga estudyante mo, ang mga athletes mo, and tataosin ng maghiling kung saan sila nagpuon. Kasi as a coach, dapat yan ang permi mong tig-instill sa inda. So discipline, sa attitude, ang skills maabot na lang yan. So, di ka mo mag-focus, pero sa skills, focus on the attitude of your athletes. Nice. Yes. Wow. A very good Galing. input from coach. Okay, so Parang coach nakaka-overwhelm. Yes. yung ani Ang sa standard baga po kaya, ang traditional thinking is skills mo na. Yes. Diba? Dapat ka ipuhan, matibay ka magbaili, dapat flexible ka, dapat arog ka kani. Pero, ang sabi mo kaya, coach, attitude always comes first. Yeah, values before skills. Totoo talaga po itong willingness to learn. Kapag gumayo kang willingness to learn and you're not humble enough to admit that, then saan ka mapapaduman. Diba? galing. Yes, na-break ni Tama coach yan, ang Miss Alex. stereotypes kang cheer dancer. Kasi minsan, coach, may mga taong gustong mag-try, pero masindang skill So, sinasabi nila, okay, I fear this, o baka di ako laon. Pero when you said na it's important na teachable ka, so, Si attitude, ang importante. attitude. So, Yes. okay lang na skills can be learned, attitude comes first. Yes, that's Di true. mas dakol maenganyong, ay, kaya ko Yes. man pala. Kaya palang gulping So, girls, nag-a-apply sa Let's go! Kaya naman pala. Kaya palang pirming winner ang Ateneo. Matibay ang coach Linda. Kaya thank you very much, so much po. Thank you Coach po. John. We learned a lot po. Oo, wow.
Thank you so much talaga. Yes, And maglililingan kita sa maabot na May 18 and 19, 2024 sa Naga City Grandstand para sa Satuyang 3D Festival. And ini po Satuyang pagbabalik, makakaibahan taman ang mga duwang matitibay as in talented na members kang team ni Coach John, na member kang Ateneo Golden Cavalry. Yan, si Duwa. Exciting man maganta. yung segment na yan, Kuya Noy. Tama, Miss Iris. And aram mo, digdi sa MBN, we promote our own local artists. Correct. And talagang pangmalakasan man, ang programa ni Kuya Noy, may MBN na, may 3D Festival Yes. Kaya dahil maglipat ng channel mga ka-MBN, abangan ang satuyang masunod na istorya, digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary. And Sunkissed Lola, mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Babalik ang MBN. And araw kan promise ni sa Indo, makakaibahan tangon yan si Lawrence Val Vergara, the dance captain, and Doyin May Galicia, the senior dance member from Ateneo Golden Cavalry. Hello! Hello po. Hello po. Welcome po!
So, Doyen and Val, welcome to our show, Marhay na Buhay with Kuya Noy. Thank you. Thanks for Yes, having thank you us. so Thank you much. for We are having very us. happy that you are here today. Ngunyan, Doyen and Val, so bago na interview ta na si Coach, ngunyan ka mo naman ang hapoton mining mga Yan. questions para mas maaraman mo paano ba nag-work ang cheer dance So, mga world. techniques nila, no? Yes. So, Okay. Doyen and Val, paano nagpuon ang interest nindo sa pag-cheer dance? Sige, si Yin. Okay, actually po, dati po akong gymnast ng Naga. And I started joining po cheer dance way back elementary days pa po. And actually po, ang nakasabay ko po dati si Coach sa isang competition before. And nag-look up din po ako dati sa Ateneo Golden Cavalry. Tapos ngayon po, yan, member na din Member po. ka na ng Cavalry. Dance captain Wow. ka na. Yes. How about si Val? So, nag-start ang pagsali ko and pag-bailis para sa atin yung Golden Cavalry. Nagpuon siya, inalok lang ako kang friend ko, si former captain kang team si Archie, na ang sabi niya, so Val, sali kita digdita, garo mo gayon igdi magsalita, magayon ang iribahan ka to yung mga grupong ito. So, doon nag-start ng naging passionate ako and mabisto ang ibang tao sa Cavalry. Ka na talaga. Oo, mahilig ka na rin magbaili. Dancer ka na. Oh, not so much. Not so much po. Exams talaga ko. Oh, skill, tama. See, just like exactly what Coach said earlier, no? Yes, attitude before skills. Tama. Galing, ha? Ayun, Doyen and Val, ngunyan, tano to cheer and dance ang nahiligan? As in, napili nindong dance genre compared sa iba? Para sa kuya, ang nahiling ko kaya po sa sa cheer dance is yung values and skills. Values before skills na tiga-uphold kang Ateneo community. So bako lang pala ninyo sa pag cheer and dance. So may life lessons man lang pala na ko ding nanonood. Not just the skills but also the values. I think po, when it comes to cheer dance po kasi and need po yung discipline. As a student athlete po, kailangan nababalance yung studies and as well as yung sports. So, nakita ko po siya sa cavalry na important po na nababalance mo both and yung disiplina po as a person and as an athlete. Hindi lang po siya sa mats, na dadala mo din po siya outside the mats. Galing naman kang reason, Linda. Talagang masyadong masyadong deep. Unlike ako kadtong high school ako. Total na cheer and dance. Pinapili ini ang Consuelo. Ang pinapili kami sa practical arts baga. May subject. It's either home economics, o gusto sabihin ma-adal ka magluto, or ma-woodworks ka, or ma-parada ka, makuyan ka, bako itong maparid-parid ka. CAT, ROTC. So, pinili ko home economics, magluto. Para duman ako nagluluto-luto sa naday, ako nagbabalad. Nagpalusot ako. Unlike sa inda, talagang nainig ko. Talagang yaon. May reason talaga. Wow, galing. Congratulations. And na-mention yun sa bago na mga student din sila. So, ngunyan, curious din kami, how do you balance the life of being a student athlete? Tapos, syempre, after school, may trainings pa ka mo. After training, balik na naman sa school. So, baka may mga night classes din ka mo, di ba? Opo, actually, ang training mo po, nag-start ng 7. Sa amin po, ang technique po namin is, yung mga free time po namin, talagang nakafocus po sa studies. Kung kaya naman po yung mga written works, kaya na pong gawin ahead of time, so ginagawa na po. Para din po after ng class, tas training, makafocus din po sa training. And then after ng training, balik din po ulit sa pagiging student. So, kumbaga, yung time po na divide na po properly. And So, from 7 p.m. hanggang anong oras? hanggang nung training season po namin, nag-aabot po kami ng 10 p.m. So, 10 p.m. nakaka-uwi po mga 10:30 na po, ganun. Wow, ito talagang grabing discipline nyo, Yes po. Yes. Hard work. Inspired work. Kaya talagang para sa Indo, ano ang values na nanunood Indo digdi sa dancing na pagiging member kang Ateneo Golden Cavalry? Dakol pong values ang nanonodan mi and manonodan pa sa sport na iniyo. Inot na inot ang discipline po. So, ang sabi po sa bago ni Doyen na, arog kayan, time management. Doyen na, ha? Wala ko yin lang, Doyen na ka pala. Nadidisiplina po ang mga athlete, kami student athlete na
asikasuhin mo na si mga academics, then focus sa training, then balik ulit sa pagiging athlete. Yan. So, second is yung respeto sa kada oras na tinatao kang sarong tao para sa team and sa coach. Kasi, gabos man po na member sa Muya is may allotted time lang talaga po sinda kasi estudyante mo lang po sinda. And nagtatao po kada saro po sa mo, respeto to yung training hours. Kapag sinabing training hours po, training hours talaga po para ma-focus na maray and mag-ibo si mga skills and stunts. And ang outcome po is magayon. Nice. Ano man, kumusta man si coach as a trainer? Mabuot po. Gano'n na Mabuot po. na ni Dahil man stricto si coach. Stricto po kasi need po. May man po akong bistadong coach na sobrang luwag sa members niya kasi dahil maurag ang team mo kapag maluwago na maray man ang coach. Totoo yan. And I'm sure maray man magpadara si coach, si motivation. Yes po. So bago nga nagulat kami sa mga nasabi ni coach talaga. Words of wisdom. So, Duyin and Val, aside man sa mga values and characters na tinutok doon nindo sa mo, ngunyan, mahapot ko man, as part of Ateneo Golden Cavalry, ano man itong mga pinaka-memorable experiences nindo as a performer or group dancer? Siguro po yung recent participation po namin sa national cheerleading competition, since dream po siya ng every cheerleader na makasali po sa prestigious national competition, and dream din po ng organization and each and everyone sa team namin na makasali po sa NCC. And really, it was a humbling experience and something na kumbaga nag-motivate pa sa amin to do better and be better every day sa amin. Congratulations! So ano ang mga message, ano naman ang message dito sa mga students na gusto man mag-arog na maging cheer dancing din? So for the aspiring cheer dancers, so be passionate and committed lang talaga sa pag-cheer dance. Kasi dyan yan nagsisimula pagiging passionate, maging committed, then fa-follow na yung discipline, then humility. Yan. And then si skill na mag-develop nindo. Nice, congratulations. Congratulations! Thank you po. Duyin and Val. So, ayan. Imbitahan man din do ang satuyang MBN viewers na dalanan ang saindong performance this coming 3D festival. Yes. So, yan po, we are inviting everyone na naganyos na, or na friends also. Na mag-watch ng upcoming 3D Fest, and isa po kami sa magpa-perform po doon, and of course, yung mga schools din po na magpa-participate. So, mawitness po natin yung different cheerleading team in the 3rd district na mag-perform and showcase their ability po sa cheer. So, ganyan tuloy-tuloy na ang practice nito? Yes po. Yes po. Looking forward sa performance nito. Alright, mga ka-MBN. So, we are very honored na mabisto as in maka-interview si Val and Ying para mag-share man kan sa indang experiences sa cheer and dance competition. So, thank you so much. Thank you po. Thank you po. Thank you po. And thank you giraray kay Coach John. John, thank you, Coach. So, thank you sa sa buong Ateneo Golden Cavalry. Yes, hello. Hello, good morning. Ayan, kaya mga ka-MBN, dai ka mo maglipat ng channel to dakol pakitang istoryang ibibida. Sa tuya man ng mga avid radio listeners sa OKFM, Bossing FM, Idol FM, and DWIZ FM, stay tuned mga ka-MBN. Maparadyo man or online world, tutok lang mga ka-MBN. Tamabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung sisay ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands.
makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary. And Sunkissed Lola, mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Noy Magtutok. Save the date. See you there, mga kadistrito. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Para sa satuyang Wish Ko Noy segment this week, saro na namang kadistrito ta ang satuyang natawan ng bagong paglaom sa buhay. Dalanan ta po ang istoryang ini. Ako po si Maria Victoria Buhay. Naka-star po dito sa Zone 5, Clopa, Atis Street, Calawag, Naga City. Mayo po, pal. Ini po, nagpuon po ini yun, kang last year. Tami nagtubo po kayang puti sa mata ko. January ata po, February, nagpa-meeting siya. Tapos, nagsabi siya, may mga diferensya po da sa paghiling, may katarata. Pwede po da magpa-opera, may po da siya, medical mission. Tapos po, nagsabi man po ako kay Kagawad amin na, mapalista man po, taang mata ko po, may diferensya, may kulay puti sa itom. Okay na po, nakakahiling na po akong tultol. Maanang sagabal na itong pag nagpipikit-pikit po baga ako, maana itong garo, masimpil sa pagmaan. Nagpapasalamat po ako kay Sir Nonoy, igwang Sir Nonoy magtuto na nagtabang sa muya na mapaoperahan ang sakuyang mata. Nagbabalik ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Yes, so for sure, dahol na naghahalat sa segment na ini. Kaya, data na po pagparapahaluyon pa, uya na po ang mga maswerteng nanggana ni 3,000 pesos sa satuyang episode trivia question last week sa MBN episode 11. Mga kadistrito, ini ang maswerteng nanggana ng 3,000 pesos sa satuyang episode 11 trivia question. Congratulations po, Mylene Urbano. Mga kadistrito, ini ang mga masaswerteng nanggana ng 500 pesos na nag-share kan sa tuyang episode 11. Congratulations po,
Rona Ignacio Hernale, John Ryan Mayao, and Donaline Verdida. Yes, congratulations, Congratulations! Congratulations! Uyaman ang satuyang mga winners ng gift certificates na MBN top sharers and top fans. Abangan nindo ang upload kan satuyang MBN staff on how to claim your prizes. Ang nangganang enot, Yes. number 1, Si Miss si Jessica Corbilia Franco Embile. Embile. Wow, congratulations, Jessica! And ang number 2, si Miss Janet De Los Santos. alright, Congratulations yay! po. And number 3, And last but not the least, si Miss Nemya Villamor. Yes, that's Okay, my tita. congratulations to the three of you. tita. Yaw na din kita sa saro sa mga MBN segment na talaga man pig-aabangan kan mga viewers and listeners ta. O yan naman ang sa inyong pinaka-inaabangan MBN Episode 12 Trivia Question. Ano ang pangaran kan sa tuyang cheer and dance group na pig-feature this episode? Okay, Miss Rain, number 1. A. Ateneo Golden Cavalry. Okay, and letter B, Miss Alex. B. Amsterdam Cheer and Dance Troupe. Wow, harahara niyan. And letter C, Miss Letter Iris. C, Atlanta Dance Company. Okay, letter A, Ateneo Golden Cavalry. Letter B, Amsterdam Cheer and Dance Troupe. And letter C, Atlanta Dance Company. Yan. To win this 3,000 pesos, just type your name, address, CP number, letter of the correct answer sa satuyang episode link. And, Miss Rain? And of course, to our radio listeners, pwede man kamu manggana. Just text your name, space, address, space, contact number, space, letter of the correct answer, and don't forget to send it to 0998 562 9923. Yes, that's 0998-562-9923. So, sali na po mga ka-MBN. Yay! Alright! Yan mga istoryang satuyang itinampok sa satuyang NBN Episode 12. Pero bago kita magtapos kan satuyang episode, dito dapat lingawan ini Miss Rain, special na taon na ini. Very Wow! special. Sisa yan! Yes, Miss Iris, saro siya sa mahihigos, ever-dependable staff and friend ni Sir Nonoy. One of the brains kan satuyang show, ang MBN. So, happy birthday, Sir Ryan Rocco! Yes, totoo yan! Totoo yan! Thank you, Ryan! Happy birthday, Ryan! Ito mga ka-MBN, si Sir Ryan Rocco, daiman loloko. Ayun ang sabi! Yan ang sabi. Ang nag-iwo po kang script siya man lang. Iyan si Ryan Sir Rocco! Ryan, thank you so much po. Salamat po sa paghatod, sa pagsundo, sa pano po ka mga tubig. Yan, Ryan, Thank you, talagang Sir totoo yan. Ryan. Very dependable. Talagang I Thank agree. you, Sir I Ryan. agree. Sa pag-ayos Happy ka mga birthday. schedule me. Yes, miski Oh. masakiton and si Sir Ryan siya ang nag-i-ensure na pirming masiram ang samuyang pagkakit. Totoo yan. Saka kami, it's time na pagpagal kami ni Ryan, apod ang ko text ko, Ryan, borahat kita. Pag mga bangging kay Paul mong kaibanan, yaon dyan si Ryan Rocco. Sabi nga ni Bakong Ian. manloloko, ha? Ryan Rocco. Sabi ka, basta kay Ryan Rocco, dahil ka ng gagmaloloko. Yeah! Imagine po kaya ang Happy birthday! Happy birthday, Ryan! Happy birthday! Dahil ka po maghibi. And also, mga ka-MBN, daita man po, pwedeng lingawan ang satuyang napakapoging name. Yes! Happy birthday! Happy birthday sa mungduan ni Ryan! Yes, happy birthday! Thank you so much sa inyong So, ang tulo mga tao po, talagang. dahil man maloloko ni Kuya Noy. Yes! Happy advance happy birthday. Thank you Sir so much, Noy. Rain. Thank you so much, Alex and Iris. Talagang salamat sa gabos, sa bilog na team kang MBN. Salamat sa Indo. Sana more birthdays to come pa Kuya. Yes. Para mas dakol Kuya ka pang Noy. matabangan. Tama po yun. Tama Sa yan. kaaraw mo, Kuya Noy, ika talaga gift ka din sa mo. And sa banwaan kang tertiary distrito. Yes. Oh, nakatouch naman. Dahil ka, Sir Noy,
mag-ibig. Hindi. Yan, you always pray for your success, lalong-lalo na kang mga aki mo, Kuya Noy, taaram po, thank sobrang you. dedicated father ka man sa iyo. And Thank of you, course, Sandra. Kuya Noy, ang health, di pabayaan. Yes. Sabi nga ni Ken, the greatest gift that you can have is good health. Yes. Okay, Oo, and kaya Kuya Noy. sabihan yes, go ahead, Miss Alex. Tandaan mo po na pirmi lang po kami yaon digdi para suportahan ka sa imong kung ano pa man ang mga gusto mong gibon sa buhay, sa mga projects mo, sa gabos, and lalong-lalo na sa mga advokasya mo. Yes. We're here to support you, Kuya Noy. Thank you. Okay, dapat bilinan naman nindo si Ryan na bawasan ta mo ng pagpuyat, Miss Ryan, ha? Dapat sabi ni Miss Rain, health, importante. Bawas mo na kita pagpuyat ng banggi. Yes. And sabi mo naman si Direk, nakikita magpara sobrang trabaho. Diba? Dapat balance din. Si Direk, kaya si Direk Ninoy talaga grabe workaholic. Shout out to Direct Ninoy. We love you. Direct. Kaya salamat po sa mga viewers, listeners, and mga ka-netizens. And syempre sa satuyang gabos sa bilog na distrito. See you all next week sa programang Sa Indo ang Istorya, ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataonin Inspirasyon, Asin Motibasyon. Programang madangog sa indong boses sa Sin Opinion. Programang mapaginumdum na dapat pirming magayon, asin marhay, asin totoo, para sa mas maray na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy!